Znam kakva je kartica? 5 puta me pita da vidi pa da vidi. Dobar dan. Pa kad bi ti rekao da smo je pola sata vadili iz rupe u automobilu, Upala nam a ovdje tako izgubimo i tako upadne. Ako izgubite, platite 2 euro više 350 dinara. Opa, ima i kazna. A, pa to je još uvijek moguće da osim. Da, da. Se prošlo? Sad ćemo da im. E pa, ako kartiće, ja sad ću plati kaznu, on je vadio nešto. Staraj se ti. Alo, bre. Sekund. BG 7 85 305. Kupi zato što hoće može ručno da odradi, nema da snimaš kod budu. Snimi. Polomit ćemo telefon, gurnut ćemo ovdje u rovu. Ovo će biti tebi njeko. Sad imam, sad ja moram biti. Ja ovo jebati, to moram da radim. Krenu. Bolje bilo dok je spao. Ko spao? Hvala. Eto, izvini.